Namibia mane a o no isenya thepa teng bana le seo ba sengolang o ske wa senya seo o tla se hloka go sa bangola jwalo ke Afrika Borwa fela mona nna ke jwalo ba ke dula Afrika Borwa ke Afrika Borwa fela mona mo teng motho a lwana tshise clinic ai tshise clinic ai tshise mo motho a lwana a tshise skolo ke Afrika Borwa fela mo batho e reng ha ba batla utswa ba lo ithuta utswa dikolong ba utswe di boto tsa bana sekolong di computer ba ke mona ha mo Afrika Borwa mo motho a senang letswalo la o saga heke ya motho a lo irekisa a isa gebsiu a utswa a ntshe heke ya tsamai a lo rekisa ditshepeng e re ko bolelle mo mamedi mo ngwa le Lesedi FM ya dulang a mmametsi o tla dumellana le na re Ntate Mtaung ke a o tshaba o tseba re gona jwale khona ho yentswe molao mona South Africa wa hore ho ska a hlola ho rekiswa scrap metal wa tseba ho ne ke sa irere tabe o Lesedi FM ha ka sa bui netlo ska tsaba o tjore Ntate Mtaung ke etsa mehlala ka bo Singapore ke ne ke sa bui ka tsona batho ba re Ntate Mtaung tla mutla fela ntsa bua ka Singapore ba bang ba re bua ka vandalism ka tshenyo ya thepa ke mona ba yentse ntweo hore ka jeno ha o lo rekisa scrap tshwantse bo na le lengolo la tax tshwantse bo patala tax le mane mo lo rekisa ting tshwantse ba o register ba o nke setshwantsho ba be ba tsebe hore na o patala tax ebile ha o tholi cash ba ra wa tlameha o patalwa ka cash ba ifedisa cash ha o sana mothatla rekisa tshepe eng o tla bona tlo etsa lona jwala o finyana ha o fitla hore o tlo rekisa ba re no ha re batle ke yona ntho ke neng ke bua ene e etsala Singapore ke eo ya etsala hona jwale o kae motho ana re Motaung yena o tla nna bue ka ntho fela Singapore fela ka khola motho o na sa bile a re le ngwana o na sa mpitsa Singapore fela e utlwisa bohloko Ntate Mtaung taba ya tshenyo ya thepa e utlwisa bohloko haholo ntho hore ha ke batla hona ke be ke senya bonnyane bo ke seng ke ina le bona ho betere ha rekile le tlo bua le yena le tlo bua ka tshenyo ya thepa 1965 mongadi yo hanga Thuso president e hlokatseng le 95 years ona le kana le Ntate Mandela le yena a hlokana hanga Thuso Jamaica le Singapore di fumane puso ka selemo se le seng ka gola ka kgwedi le nngwe tsa mo sheba Jamaica e jwang e buswang ke rona batho ba batsho tsa mo sheba Jamaica e jwang ho ditshila la go le loatle man tsa mo sheba Jamaica e jwang tsa mo sheba Singapore e jwang o la qala ntha pele ka dileng ka yona ke vandalism ke molao wa tshenyo ya thepa qadile ka ntho ya batho ba sa gang diheke tsa batho motho a sa ge robot o qadile ka molao wa vandalism president you ya ba o qetile ya ba o aile Singapore utlwa ho thwe batho bana ba tshenyo ya thepa South Africa e lahlelwa ke 46 billion nshebe mahlong shimane wa ka Ntate Thuso Motaung o qadile pele ka tshenyo ya thepa vandalism a qala o kwalla batho ba senyang thepa ya re ha qetile a banka a ba shapa ba shatjwa maraung mona ba ilo robatswa ba shatjwa maraung thupa tse 12 ba hlubudisitswe mane nthong Singapore ba o betsa Ntate ba o tsudise ba o shape 12 lashes ha ba fumana o itshitlehile ka robot ba lo shapa 12 lashes ya ba batho ba tshaba ha o tla thwe Singapore is a police state bona intle jwang ka jimle motho a tshabe ho tswa koloing ya hao a o senyetse koloi ya hao anke ntho ha o le parking ho bashimane bana ba phakang bana bashimane bana ba phakang ha ba tshabe ha o sa mo patale a ngwape koloi ya o ka ntho ka skere kapa o ibitsa ntho ka trata anke lejo a ngwape o ke kwa etsa dibakeng tse ding ke ya mabenkele moshimane wa ka